Nonit, me oleme back! Täna siis laupäev on, mis mai meil on? 21 mai, jah. Ja lähme siis Jõulumäe duatlonile. Jooks-ratas jooks. 6 kilomeetrit jooksu, 21 ratast ja 3 kilomeetrit jooksu. Vaatab siis, kuidas läheb. It's never gonna be any good for you or me. 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 This is never gonna be any good for you or me. This is never gonna be any good for you or me. Every single time I look at you, I'm confounded with the truth. Any good for Kristof Rangel ja tänase päeva teine mees, üldarvestuse teine mees. Rangu vanuses muhtudest sellest ei räägi veel. Ja oma, saite kõik püsti peale. Laseme tagasi jooksta. Ja Ankelpool.